Ôi, mày chết nè, đâu chỉ chọc buồn nà nè. Sốc à, nè, chẳng anh chui đã chẳng hăn luôn ở dây phong ná. Dây tập bọt chân bằng tết. Bọt lục dây. Ôi, mới nhấp lịch xô lục dây thật đặt dần mấy. Ê ôn, lục ta chăm du hay ná, chạp đặt chẳng hăn phliêm tư. Đã mấy tớ bù, bởi nhưng mà chết đã phong. Hơi lục ngùng mày hả? Vậy căn nắng đầy nứng. Đã tử, đã bày vậy bàn hơi. Ồ, bát bù. Mùi, pi, bay. Tạm bất cái đã bát lục chẳng xó. Chôm ảnh đi, bù ôi đã bày vậy nha. Hay mách bàn chỉ dỗ vậy mà quay lục ta hành chân. Xui, tòa dương tư. Nơi dù mình bàn tê, máu đôi chỉ rô hai. Lục ta, cần ná trong tư nè. Tại rồi ní vì mình ôi tư tê. Mình ấy tê vì mình khăm nụ tê. Tại còn ná cơ thác đôi chị ở sưu tê lục ta. Bao mình rốt tê vì bà chị khăm mình khăn. Còn ná tây muốn ái tây hai tây ái. Xui, chăm thơ mà phong xui. Chăm phong đánh hai lục ta. Hả? Lục ta tên nà hai cháu. Lục ta thì muốn tự bắt hai lục dây. Sky dương à vẫn đánh khăm. Hả? Hay mấy cháu anh mình khó cái. Mấy bạn chị ôi vẫn đánh lục ta hành chân. Dí cháu ní. Khốt ở mấy cát dây. Bà không nhớ chơi phía xa Sky phong. Miễn bà rô mà nẹ chmốt tha nê xôi. Nê xôi có chia bà rô một cầm bù xôi. Ôi tê con này dây mà đón. Mình tha mình nụ hứa sát nụ tê. Tánh tê chụp rừng xôi trên nịch. Bao mình rô bố sral. Có các bái chô pet phong đài. Ngay mùi nẹ phùm bà nóm khné một tè rô bó nê xôi. Đã bay bên đánh kê chanh bì phùm. Hả? Hay phù mình cái một tè nhom thằng prức. Bác phá nếch mình toán ọt nóm khné rô ai hốp mà cho ớt lơm thua ấy một tè nhom nâng. Xôi. Phù xâm mong vò ấy nha. Ai một phí na ta năng vinh tư. Phù xâm mong vò mên ná. Ai kịch mơ. Còn tại mình nơi không phùm ní mình toán bàn một khai phong. Tè phù chè lắng bay đong. Phù mình lôi ở nát phơ tè to tiết. Bởi ai cùng phù chẳng ra dàng ní. Hay ao nhân thơm mấy cho. Bởi vì chè mình ấy tẹ tôn nâng nhóm. Cùng này dây thả ọt tẹ tôn ngạc mùi. Vì mình đai còn tại vì hà mọt thả phường chè. Sạp thả phường chè tè anh mến. Hay chẳng ấy hãy anh trông rô nơi không phùm cho mùi khné dạng mất à. Bà khá mùi ấy nhưng mọt xôi dạng ní. Xôi ai. Mình còn chẳng ta à. Ôi tẻ ôn anh mà lên tè mình á. Mòn mình á. Bà mình cho lối có cái khăm ngọt ta à. Mùi tiết à. Mòn ngọt ọt phường rô hay mà khăn khá nhầm. Bà anh vì xôi mến. Bà mòn anh mình đai bắt phong. Còn tại vì mình lên thì dây mùi mắt tí mắt. Mòn anh bắt ỏ linh. Kìa đừng ấy hóng đánh kê. Ăn tại kê con còn pria. Lấy nhôm chanh của bạn đây. Ôi tại phù mình bàn sốc. Tại bậc nhôm chanh bắt á. Bê chè tè bê bắt món. Ọt mình mà cho đằng đi tiết đấy nè. Hay cầm giúp mơ à. Mình đánh ở tầng ngọt ná. Bạc mùi anh nơi tiết. Mình phú á đăng tài ra ham hay khmôi. Từ cho hả xôi. Công tập nơi tập xâm bò ấy à. Chẳng bê mùi anh bắt xôi. Chẳng một nơi không sọc phùm ní vinh. Bát nhôm liệt sẵn ấy phù mình. Hơi hả nật Việt đài nâng á. Tại vừa mách bảo viên nôn ta xôi ở bộ dưỡng. Nê xôi, bế đai nạ phù mà đánh chanh bị phùm bạp ní. Kế có bác đá mà nê anh chlong cắt bầy ta cán phùm mùi tiệt. Đâm bấy xông sẵn nơi asrai. Lúc đá sọc sọc, có bà tè chuột nâng bà rọc mà nè đáy công pông chì một tàu dạng lươn. Srap tài. Anh, mạch ở lột chân chẳng á. Vì mặt đài thế á, tợp chạ sang mình sống. Mấy hay bong, sang thì đấng bong. Ý, mà giả ôn à. Bong tớp chạ sang mình mà bánh à. Anh sang say một với anh thì đấng à. Bạn chỉ một tô quạt rồi lột. Lấy bong xạ bà đảo tâm mục tích kiệt mơ. Cái lô vì chay. Nhưng mà cứ tham mà tô nâng bay vì trong cho mùi nhôm được đấng. Vì mặt đài thế á. Mà tô ở ná chơi trong cho mùi mà nụ. Chẳng bong xạ mơ. Vậy chè bắt. Chôm mà tô ní chè trong cho mùi mà nụ tiết à. Mà hả ôn. Làng chi mà tô cho mùi bong mà chắc bằng chôn tập tê. Ở tê bong.
តែខ្ញុំឡើងដឹងតែម៉ូតូបងអាលុតទៀតហើយអើមែនវ៉ៃចឹងឯងដើរចុះបងទៅហើយណាបងជីតិចតិចបងកុំលឿនពេកណាប្រយ័ត្នដួលអញវ៉ៃសុទ្ធតែប្រហោះទៀតជាម៉ូតូជាប់លេខម៉ូតូខ្ញុំជាប់លេខហើយជួយនោះអញថាមែនជាម៉ូតូជាប់លេខម៉ូតូខ្ញុំជាប់លេខហើយជួយអាយយបាក់ជើងអញហើយអាឡេវអាបកាច់ហើយឯជីអត់បាក់ក្របភ្នែកទេអីផ្លូវប៉ុណ្ណានៃមិនជីបំបុកជើងអញអាមិនឲ្យចង់សម្លាប់អញមែនអាយយពូខ្ញុំសុំទោសមិញខ្ញុំអត់បានប្រហោះទេតែម៉ូតូខ្ញុំដឹងវិធីវានៅសុកស្រាប់តែវាជាប់លេខហោះខ្លួនវាមិនដែលទេម៉ូតូឲ្យថ្មីចេះជាប់លេខអាមិនកើតមិនបាច់ដោះសារទេឆាប់ជូនអញទៅពេទ្យមិនឲ្យពូត្រូវរបួសធ្ងន់អត់មិញខ្ញុំប្រាប់គាត់ដែរថាកុំលឿនអត់ជឿទេវាមិនធ្ងន់ណាស់ណាទេតែវាក្បែរបាក់ដែរហ្នឹងហើយអូនឯងមកពីខាងណាមើលទៅមុខមាត់ដូចមិនមែនអ្នកភូមិនេះទេបាទខ្ញុំមកពីភូមិខាងកើតព្រៃឯនោះពូមកនេះមកចង់សុំកន្លែងស្នាក់នៅអាស្រ័យព្រោះខ្ញុំគ្មានទីពឹងទេពូឪពុកម្ដាយក៏គ្មានដែរតែអ្នកភូមិនេះគេច្បាស់ជាមិនហ៊ានឲ្យអូនឯងនៅទេព្រោះមនុស្សប្លែកមុខអញ្ចឹងដូចជាមិនសូវទុកចិត្តប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងមានតែអូនឯងទៅនៅវត្តជាមួយលោកទៅបាទពូហើយចុះវត្តលោកនៅណាដែរពូនៅខាងចុងភូមិនឹងឯងដើរទៅមុខទៀតទៅសួរគេសួរឯងទៅណាពូគ្មានពេលជូនទៅទេតោះឥឡូវជូនអញទៅពេទ្យម៉ូតូហ្នឹងសង្ស័យឆុងជាមួយអូនឯងហ្មងវាមិនដែរជីសុកអាលុតជីសុកមកជាប់លេខអីណាមកពីឯងវាជីប៉ាភ្លើមកចប់ម៉ូតូឆុងជាមួយមនុស្សឯណាឆ្កុយតោះណាដឹងពូបើវាជាប់លេខនាយលេវក៏បានជូនពូជែកទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅចុះបីអញមកភូមិគេមិនទាន់បាន1ម៉ោងផងនាំចម្រៃដល់គេបាត់នាយស៊ុយក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតអាឡូណែតាវាដល់ណាហើយខ្ញុំមកដាក់ដាំបាយរួចហើយឲ្យស្រុតតិចមកណាបាយបិទហានីលោកយាយចៅជំរាបសួរលើកដៃសំលុយណាចៅច្រឡំលើកដៃថ្វាយព្រះណាចៅហើយនេះចៅឯងមកពីខាងណាដែរមុខមាត់ដូចជាមិនដែរឃើញសោះបាទលោកយាយខ្ញុំមកពីស្រុកឆ្ងាយគិតថាមកចង់សុំវត្តលោកស្នាក់នៅអាស្រ័យមួយរយៈតើលោកយាយដឹងទេថាវត្តលោកនៅឯណាអ្នកមកពីស្រុកឆ្ងាយអញ្ចឹងតើបានជាមុខប្លែកមិនអីទេណាចាំយាយប្រាប់លោកយាយក៏បានប្រាប់ផ្លូវទៅកាន់វត្តដល់នីស៊ុយស្រាប់តែធំក្លិនបាយខ្លោចហើយធំក្លិនអីគេដូចជាឆ្ងៀមវ៉ៃភ្លេចឲ្យឈឹងថាយាយនេះដាក់ដាំបាយចោលចុំលេងដាំបាយចោលអញ្ចឹងយាយតិចឆេះផ្ទះខ្ទេចទៅយាយអាចៅនេះគិតថាយាយនេះមិនដឹងអីមែនទេវាមិនដែរឆេះស្រួលទេផ្ទះយាយទោះយកសាំងមកដុតក៏មិនឆេះដែរអញលោកយាយអត់ឆេះអាម៉េចនោះឆេះហើយលោកយាយផ្ទះខ្ញុំជួយផងភ្លើងឆេះផ្ទះខ្ញុំហើយជួយផងភ្លើងឲ្យឆេះផ្ទះខ្ញុំអស់ហើយចប់ហើយខ្ញុំមានតែផ្ទះមួយខ្នងនឹងផងអូនអាម៉េចអញ្ចឹងយាយវាអាម៉េចបានទៅឆេះផ្ទះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ដាំបាយចោលហើយអាឡៃតែនិយាយជាមួយអាចៅម្នាក់នេះភ្លេចមើលក៏វាឆេះទាំងផ្ទះទៅចប់ហើយបានអីនៅទៀតទៅយាយវាកូនក៏គ្មានផ្ទះក៏ឆេះទៀតតោះលោកយាយលោកតាទៅនៅវត្តជាមួយខ្ញុំហ្មងទៅតោះយាយវាមិនបាច់ពន្លត់ទេឲ្យវាឆេះឲ្យអស់ទៅហ្មងទៅដើម្បីកាត់សួយមានតែទៅនៅវត្តមួយរយៈសិនទេយាយអាចៅឯងនាំសុយឲ្យយាយទាំងព្រឹកតែម្ដងនេះអញពីករណីហើយនេះមិនដឹងថាទៅមុខទៀតនឹងមានរឿងអីកើតឡើងទេបន្ទាប់មកនាយស៊ុយនិងលោកតាលោកយាយក៏នាំគ្នាដើរសំដៅទៅវត្តលោកកូនណាថ្វាយបង្គំលោកតា
កណាមកពីស្រុកឆ្ងាយគ្មានទីពឹងគ្មានជំរកនោះទេពេលនេះកណាសុំលោកតាស្នាក់នៅអាស្រ័យវត្តជាមួយផងចំណែកឯកូនណាវិញពីរអ្នកយាយតាក៏គ្មានជំរកដែរក៏ព្រោះតែព្រឹកមិញនេះផ្ទះរបស់កូនណាត្រូវភ្លើងឆេះអស់ហើយដៃគុណមិនអីទេណាយាយតាអ្នកទាំងពីរនាំគ្នាទៅនៅកុដិខាងមុខសិនចុះមុខស្រអាប់រាសីដាក់អ្នកនៅចិត្តខ្លួនរមែងកើតរឿងរ៉ាវដោយសារញោមតែមិនអីទេណាអាត្មាអនុញ្ញាតឲ្យញោមនៅបានលោកតាក៏ព្រមឲ្យនីសុយបានស្នាក់នៅអាស្រ័យជាមួយលុះព្រឹកឡើងតនចង្ហាន់លោកទេលោកយាយលោកតាពូមីងតនក្មួយអូយអាមិនចេះនេះដូចជាចុកពោះណាស់នេះអាសុកណែចៅឯងជួយដាក់ចង្ហាន់លោកឲ្យយាយផងណាយាយតែបត់ជើងបន្តិចបាទលោកយាយអូនមិញភ្លេចសួរលោកយាយថាដាក់យ៉ាងម៉េចអូនលោកតាចាំយូរហើយណាឆាប់ដាក់ចង្ហាន់ភ្លាមទៅដាក់អាម៉េចទៅពូបើខ្ញុំអត់ចេះដាក់ផងហើយល្ងងម៉េះហ่าវែកកាន់នឹងដៃនឹងដាក់ទៅដាក់3វែកបានហើយអូបាទពូ1 2 3តាមពិតតែដាក់បាត់លោកអញ្ចឹងសោះជុំអានេះពូឲ្យដាក់បាយ3វែកហើយអាម៉េចបានជាយកវែកមកវាយលោកតាអញ្ចឹងសុយតោះយើងទៅនៅយូរមិនបានទេម៉ោងដូចជាជ្រុលហើយលោកតាកណាចង់ទៅណាស់តែអាក្រោយនេះវាមិនឲ្យទៅទេមិនអីទេវាមិនខំនោះទេតែកណាគិតថាដូចជាអត់ស្រួលទេលោកតាបើមិនរត់ទេវាច្បាស់ជាខំមិនខានកណាទៅមុនហើយទៅហើយអាសុយចាំថ្មផងអាសុយចាំផងដេញហើយលោកតាហាលោកតាទៅណាហើយអាចៅលោកតានិមន្តទៅបាត់ហើយលោកយាយឆ្កែយើងបដិញខំហាហើយអាម៉េចអាចៅឯងមិនខត់ឆ្កែមិនបានជាឲ្យវាដេញលោកតាអញ្ចឹងយីអាចៅនេះខត់អាម៉េចកាត់យាយបើខ្ញុំអត់ចេះភាសាឆ្កែផងហើយព្រះអើយហើយចំបាញ់មិញមានបានដាក់បាតឲ្យលោកតាឬអត់អាម៉េចបានជាបាយនៅពេញចានដដែលអញ្ចឹងអាសុកពូមួយនោះក៏ឲ្យខ្ញុំដាក់លោកតា3វែកហើយខ្ញុំក៏បានដាក់លោកតា3វែកទៅពុទ្ធោអាសុកអាចៅប្រុសនេះចៅឯងលេងដំម្លឹងបាបធ្ងន់ណាស់ណាចៅអើយនិយាយឲ្យដួសបាយដាក់បាតលោកមិនបានជាទៅវិញលោកតា3វែកទៅវិញអើយចៅបានហើយឆាប់ចូលផ្ទះទៅយាយយកចង្ហាន់ទៅវត្តមួយផ្លែតបាទយាយ